селе Эфендикой Карасу-Базарского района состоялось торжественное открытие новой мечети. В мероприятии приняли участие муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев, руководство Всеукраинской ассоциации общественных организаций Аль-Раид, регионального меджлиса, представители городской власти Карасу-Базара, жители и гости села. Имам села Учкёс Риза Фукала начал мероприятие с чтения Корана. После дуа местных жителей с открытием мечети поздравил муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. Saygılı ağalar, dostlar, Müslümanlar, vatandaşlar. Cami kurulmak ve kurmak çok kolay. O kadar bir kolay ki 15-20 yılın içinde Kırım'ımızda kurulan camilerin adı hesabı yok. Bizler Müslümanlar olarak Rabbimizden ne istegen olsak Allah bizlere onu vermiştir. Hem maddi, hem manevi, hem camimiz, malımız, mülkümüz ne istegen olsak hepsini bize vergendir. Camiyi candan, yürekten isteyen bir topluma mutlaka Allah o camiye hem kurdurur hem kurar, hepsini yaptırır. С открытием мечети жители Эфендикоя также поздравили председателя ассоциации Аль-Раид Мирей Басиль, ветеран крымско-татарского национального движения Веджия Кашка, руководитель агрофирмы Зеленогорск Василий Любовецкий. После поздравлений муфтий Хаджи Эмирали Аблаев, председатель ассоциации Аль-Раид Мирей Басиль и городской голова Карасу-Базара Альберт Кангиев торжественно перерезали ленточку и все вместе направились совершить обеденный намаз. Как рассказывает имам села Эфендикой Мустафа Фукала, работы по оформлению земельного участка начались в 2004 году. Bu caminin toprağı 2004 yılı alındı ve bu 2004 yılı da bunun dokumentlerini yığıştırıp başladık. Caminin kuruluşunu biz bir parça takatımızı toplayan son, paramızı toplayan son din cemiyeti 2009 yıla haydi dedik Bismillah'ın başlayıp Allah'ın ismiyle bu caminin inşaatına başladık. Birinci temelini de 2009 senesi koyduk. Bizleri başta cemaattan para topladık. Her yıl bir yılda bir defa her bir korantadan 100'er gümüşten. Bunu toplayıp başladık. Ondan sonra cemaatimizle beraberlikte başladık kurmaya ve muftiyatımızla konuşma, anlaşılma yapıp Al-Raid ассоциациясы yardım etti. Представитель организации Аль-Раид Сиран Арифов выразил надежду, что данная мечеть будет центром развития духовности для местных мусульман. В Крыму раньше было 1000 мечетей, но эти 1000 мечетей строились тоже века, не за 10, не за 15 лет. Да, сейчас, конечно, мечети меньше, но их становится все больше и больше. Мы надеемся, что эта мечеть также будет вот таким вот духовным, религиозным, культурным центром мусульман в этом селе, так же, как, иншаллах, и все остальные мечети. Хаджи Эмирали Аблаев, обращаясь к жителям Эфендикоя и всем мусульманам, отметил: Buradaki Müslümanlarımıza ve bütün Kırım Müslümanlarına aytacak tek bir tane sözümüz, en muhtaç olduğumuz bugünkü yaşayıştaki ve bugünkü günümüzdeki en muhtaç olan şeyimiz birlik beraberliğimizdir. Bu birlik beraberliğimizi saklayıp bilsek, bizlere en mühim, en muhtaç olan ve en kıymetli olan budur. İnşallah burada da bu yapılır ve Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde yaşarlar. Bugün bu açılışa, caminin ilk açılış merasimine gelmeyen, canı ağıran Müslümanlar yarın Cuma'ya gelsinler. Cuma'ya gelmeseler bayrama gelsinler. Çünkü kendi ayaklarından gezip gelmeyen, kendinin hırsını, inatlığını kıramayan, kırıp da gelemeyen bir insan bilsinler ki müftüsünden padişahına kadar ayağından gelmeyen bir Müslüman mutlaka tabut üstünde getirecekler, hepsi bir gelecektir. Çünkü sonki Озгаров orasıdır. 82-летний местный житель Куртуярьян Нурманбет Оглы не смог скрыть слезы радости. Ему посчастливилось вернуться на родину и увидеть открытие новой мечети, чего желали тысячи крымских татар, могилы которых остались на чужбине. Allah razı olsun, bu evde
бұндай етіп құрып адамларға, мұсылмандарға жол ашылғанына çok sağ olsun. Bunu kurganlar işine gelip Allah'a namaz kılganlar da cümlesine Allah sağlık selametlik versin. В завершение торжественной церемонии открытия мечети всех гостей пригласили к праздничному столу. Айдар Аджамамбетов, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.